Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kebalang Presbyterian mau penti mentakasin kan pediangnya ke Jinyaseng kasih jantia Presbyterian Provisional Synod pedeng ke beningkong nado ke katnyo hado ke kat kendai terik unai leber arajar arpulai ha mau penti bat ki jing pen kre na ke bentaban penlong ye ke Jinyaseng ke bajob kila yat syat ke jing penlong ye ke Jinyaseng kan long ha kebadan ke bala pen kre ke badan marjan bat ke ying mane ke balang Presbyterian mau penti Hagakat wai terik unai leber arajar arpulai kinong kit kam ke balang kila penong ya ke jingya mer jingmut na benta ki jing betha ya kinong wan jingya seng ha kita ki lais ngi nalor ki wai pat ki program jingya seng ha ke balaya don lang u Reverend T.S. Wankar uba S. Karmau pelang ki teman basan nalor ki wai pan ke balang gala pentip beru bah ke kat kendai terik unai leber arajar arpulai ke jingya seng pat ba akan sedang nado ke por si posteng minstep baru nongkren hakene ke jingya seng undai Reverend R.H. Linkoy kat bah ke por si beje no apai sngi nongkren undai Reverend S.S. Majau nakaliang Reverend T.S. Wankar ubadai pastor in charge jong ke balang Presbyterian mau penti ulapen pau ke jing ai kublai ya baro ki balawan syakmat banya trailang bat ke balang na ke benta ke jing pen kre ya kene ke jingya seng sinot pedeng Shusho nakaliang jong ke balang kala boru ya ki dak na ke benta ki patba ki bawan jingya seng na ki benta ba pher jong ke Thain Khasi Hills ban poi syakasnong mau penti Kau pun kau engis kau beri ban aigu bu pelat yang ini kum kebarang ni mau peti pengin yo wan perkre ban pediang yang kini seng kasih janji Presbyterian Provisional Synod pedeng ke benengkong ke ban long kini kebarang jong ini nanti kat nyo kat kendai dari nai March kita sedang arajar arpulai te kini kebarang kadang sudap menakani guna Januari nanti pusnem Pat mis ko eublei ba abang ngidap an repusnem iyo ek nikalat ban pediang ni kini seng sinot te kum kabalang ni pule da kini skong sibem kini long sitli kat kini trailang na kaliam jo pasnong kaliam jo kini nong mikmat jo ngi kiba don kemunta ban ya trailang ban ni ko pediang ya kini akam kini ka balang jo ngi hang ni ka snong mau peti kadon hap ding jo kesnong nongkrem menlim nang ta pom nakrai bat lai lugot ste kadon hap ding jo kini ki saus nong bat ka tinga seng kalong khat new tarik ki poi ki delegates na do kapor RPJA te hakoi dei bat kini ka jing poi se kini kisnong khamtam ta ki khot ki delegates bat ba akas ni try ru ni don mat sai ba itu kibawan Thain Silong sate kiniawan lembaga Silong Jowai Road nang tay nak bilat lakor kinyarung lembaga pom nakrai kan poi sani nang ta kibawan sate Thain Upper Silong Thain lumdeg yei sate kinwan nang tay na sanmer kin kiu sa lum Silong nang ta kin poi sa pom nakrai Pada poi yang tu pom nakrai kadon kalat kun phai sapang kamon panwan sana sa mau ti ta kawan na Thain Merliam kin ya kila wan ya wat kin ki Thain Sadoru kila wan ya nang tina khat armer Merliam poi sa mokhar bat poi be sana sa mau ti nang ta kitik bawan nang tina pun flan light kot na syadu sa umsim gitu kinwan nakatikal ti kadon ka surok tinalai lengkot persya itu ka prosya tu pan peisa takor sini te ni ka mau penti kadon hang dia mar pedeng tu kata lai lengkot road ni tenang ta kitik wan tena mau keneng kila wan biang wan lang nang nena lai kor sek bilat kita kitiwa sa tismong konro jongsia situ kila banwan na tinlai kor lani kila ru bandrung lembaga nongkrem mo kadon kesurok na solang banwan poi sini semua ti tikini nongkrem ru kiniawan nagdika lat sani sa solang kadon surok solang situ kabawan poi sa mau ti ya kabay day bat kikali ki banyawan
te kum kawalang nilai persiang ban pengkre ikini jaka yeng parking lot lagi jong ki side luan si selong satu isa oper selong ladon chakin ka side thain pam nakrai ini kwa kiwan hinang te nang ta ba wan nang tin nong krem nang teru ladon ga parking lot chani wan na thain malim thain dauki sim kituru ladon na jong parking lot ki bangina pangkre pati skopat iki para bangit kin skopha bania ko ngu ya kijing panyai jong kabalang don ki volunteers ki bana kaliang kabalang na kaliang snong ni la penbek skopha ban ko ngu nang ba kayat kayeng kan light na kijing klumar kin kan kam kan long ba ya bek ba ya ti tang ko hiểu mo thành smith thì lúc nang tên là smith no là smith sẽ nong krem hả kalau banuan saya smith tiki bawan nong smith tiki la bandung nang tên yang sim ti mai yang sim poi saya nong krem te poi bu saya solang banuan saya mau penti atrai ba bun mata kim da long nong we su mau penti mar surok saniru kalau mau bahai borok sodong kelui surok ke mdon kam hi banginya kelumar tanggawe ke bangis kuat ke ban pen kan mau ke para bangit kam tam ki bawan sakmit mo kan ke jaka jongi ka long ke jaka ka bakam kriat kam de tha thain malim nong krem tip hi te men ski te kala kham sai le step jan mit ke dang don hi ke jing ngau de tha na kata kata mis kerpat ikinong ban seng lo long bala ban subha banya ra jan ban sai ki ban nom stom ka song ka sai lo jong mo tangkap ta đây ke professional synod kat kum ko jar kom niya joka Presbyterian Church of India ko ka bor wakli joka balang Presbyterian amni hari India te ka ju dong hi ka kom ba kini ki synod ki badang thamai ki ba pan thamai ka ki don hi teng ki ba suyo bik ka synod ki ba pura ten re ki ba khambun sin ka Presbyterian Church of India ka ai shwari kini ki provisional synod ba long nak benta arsnep ban pek ban kbi ya ke jingtri kam ko jongki bat adin kata kinsa ai de ka full fledged synod poka Presbyterian Church of India ni don ko ma artli ki synod te kini ki synod kini pha la ki jongki fraternal delegates joki te kini ada wan hi kumba si light nangi te si pok artli ki synod kini delegates